Ente num dil Baba, dil Figlio e dil Spirit Sogn. Caras concertentes, preciai concertens, pastas, fiasta de totes fiastas, ma un es saveina de stienus bu festiva quella fiasta a moda solemne sco usitau. La crisi attuale del virus pretende quai. Io sono ingrazievole che radio e televisione romancia trasmettono il sorvegio di vim per radio e sin loro pagina de casa. Un cordial salut a vos totes e tots che celebrais con me quei sorvegio divin a casa. Herzlich grüße ich die Deutschsprechenden, die diesen romanischen Gottesdienst mitfeiern. Possi il Christus, levaus de mortem vita, da nus nova speranza egli veni, a forza de da demonia il stire gref de quelles jamnes. Il simbol de las pastias del Christus è il ceri pascal. Io benedeschel ils ceris per las basellias de Lion, schluein se gogna savgien, e per la casa de vells a Cira, ed envidel els cu la flama dil fiuc pascal di Lion Vergau, de mai che gli è scomandau actualmente de fa fiuc e liber. Quella flama arde tir nus de pi in on e la glis perpetna avon il tabernacel. Christus ihr adots an schatta a fin alfa ed omega ses ei il reginavel e la gloria per tutta perpetuità. Christus è levaus de morten vita, alleluia, sia glis scleresci tot il stir, alleluia. Per quella glis che scleresci il stir della morte, il stir de cui causa temes e il stir de nostra colpa, rugai-nos dir il Signor, Signor prem pucau. Signor prem pucau. Christus prem pucau. Christus prem pucau. Signor prem pucau. Signor prem pucau. Deus il misericordevel ba prendi pucau de nus, e lasci festivanus cum cor abierta jober las pastias del Christus, che vive os edem perpetuum. Amen. E la canzone ordinale noia numero 344 dai nus lauda il Signor, che rende nus libers en sias pastias.
Lein urà. Diu tot possent e perpeten, teu fill ha victorisau la morte de virta nus cristians la porta dil pervis. En fidanza ad ingraziai vladat celebrainus quella fiasta e rugaintai, renovescenus e la forza dil Spirit Sogn e fai essernos en sielisch novs cristians. Asci rugainus tai entras teu fill, lavaus de mort en vita, que vive con teia con us en unitat dil Spirit Sogn, os edem perpeten. Amen. Leziun ort la breve de Sant Paul a quels e quellas de Colossa. Vus esses levantai con Christus, per quai ancuri quai en ciel, nu che Christus sesa davart drecce de Diu. Drizoi vos segliada sin quai en ciel, a vos sin quai sin tiara. Vus esses ge morts, a vossa vita zuppada con Christus en Diu. Ma cu Christus, nossa vita, vegna compare, lo venis e vus a compare insieme con el en gloria. Plait dil Diu vivent. En gratia men a Diu. Nos intonain il Alleluia pascal. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signor con vos. Orti gli Vangeli tenor San John. Gloria a ti, Signor. Da seu temps steva Maria von la fossa a Bergeva. Verton che la Bergeva eisa la sapusada e la fossa. Che ala viu d'usaungels en vestiadira alva, Elsa seven leu nur qu'il cirp de Jesus fu vestaus pusaus, in si de ciao a l'auter giu de pais. Ils aungels han detja della, Donna, perché bragias? Ella rispondeu, in sa preuna ven meu signor, e io sai, boga nur kin sa messel. So enter quals plaiz, es ella sa viulta, da viu Jesus che steva leu, ma ella sapeva bocca e sai di Jesus. Jesus ha detto della, Donna, perché bragias, ti inquiras? Ella ha carteu che sei il hortulan ed ha detto della, Signor, se ti has portau una vennel, se dia minu che ti has centau el,
perché io sappi per el. Jesus ha detto della Maria, che è la sevilta ad ha detto per ebraic Rabuni, translatato vuol dire Musader. Jesus ha detto della Bucaratin mei, perché io sono un bugeus di albab. Vaden ton dir mes frase dia dels, io mon dir meu bab a vies bab, dir meu Deu a vies Deu. Maria Madeleina aida ad annunciau als giufnals, io vai veu il Signor, ed ella ha rapportau quel che l'aveva detto ad ella. Evangeli de nia Signor Jesus Christus. Alleluia, alleluia, alleluia. Caras concertentes preciai concertens, quei evangeli per me il preferiu requint pascal en scheiva sperina fossa. En scheiva con larmes, con malsigiertat, con quitaus a tristezia. E quei buga la situazione attuale e la quale nos festivai nuon pastes. Bia fosses ein saviartes, les devoses iames en totes parts del món. De lur alarmes d'encarxaditna a tristezia per com familiars ed amics, dels quals ins astrus stiau prender cum iau. Malsegiertat, quitau a tema sederasen etiernus, en vista el diember d'infectai que cresce di per di, malgrat les restriccions ordinades. Cristians que perden la lavur e s'estarmenten de dadamony el futur a lur existenza. In quella situazione d'alarmes, de malsegiertat, festivai nus uom pastes. Il bergì ei pi actuals che il s'alegrà a festivà. Tutina, pastes annunzia vetta che ei pi li ferma che la mort. Bugamo vetta suenta la mort terrestra, ma ben è vetta cuna tras il Christus che sintiara. Pastes dat speranza che la vetta survence tutta possanza del mal e della temma che regia. Pastes invita nus de ves fidanza in quel che l'avventau seu figlio or il stir della fossa a scigliantau les larmes de quels e quelles che portaven mala curada per el. Gest il raccuent degli Evangeli datanus quei massadi. Treis impuls les jau da partent de quei raccuent. Maria vesa dus eungels e la fossa. Eungels, de carnaseun vesinus quelles iamas adina puspei. Cristians che datan a gita tals che astian ad uessen bug abbandonar lur casa. Mia disa personal de cira can quitau dils malseuns a fan il possibile de migliorar lur situaziun. Ils responsabels de la politica che meinen nus en grande responsabilitat de consabienza tras quei temps de crisa. Els ad auters en con lur engagi per ditges de la lavada. L'hem vese quels eungels ad esser ingraziaivels ad els. Jesus plidenta lu Maria per nom,
ed ascien conoscella, seu Signor. Plidentà per num, fa paleis in relazione personale, signalisesce attenzione, presenza, carezia. Il Christus levaus de mortem vita plidente tai a mai. El fa da saber, io son cau per tai a con tai. Io fetch il stim de dies larmes, de tia tema, de tia malsigiertat. Io partel mia vita con tai. Lei n'esser attents per seu clom a se sentir plidentai del en nostra situazione. Allora nimesce il Christus en vita Maria va dir mes fras. Quella missione data el de pastias adina scadina va dir auters. Quei vol per il momento va empatrac adorazione dir auters che droben in segn d'attenzione. Dein telefon, ni in messaggi elettronici, ni per scritto, ad si chiede il qual ti sas che lei per il momento per suls ad isolaus. Ascia sas ti, da per deccia del Christus che viva, e che s'impaccia da mincina a mincin. Mes cars, che las pastias del Christus partiano ascia a nusetzi, atras nus ad auters vita nova, speranza sostegna in quei grev temps, quei divigieu de cor, in quei sen graziosas pastias. Nus confessainos la cardienza e la canzun ordigli Alleluia 402. Deus ha clamau seu figlio ort fossa ed affirmau el cun levantar el de morte en vita. Plein ingraziament per seu agi salutaivel, lein enus rugat tirel. Diu de vita, lai diventa pasces en ies mun, da lige forza a tot quels e quelles che viven el stir, en temma, malsigirtat e quitaus. Nus rugaintai exaudenus. Lai diventa pasces e la baselgia. Lai esser ses pasturs e tots battigiai nuncis dil Christus levaus de morte en vita, che data nus part de soia vita coi pi ferma che la mort. Nus rugaintai exaudenus. Lai diventa pasces leu, neu che castiauns bragen, piteschen e plongen. Donge ad els teu meun, che dat a manten la vita, a lai entupa els castiauns che tongen il meun per sagida, rinforzar a consolar. Nus rugaintai exaudenus. Lai diventa pasces per nus, arven ies cor per la nuviala pescala, che dat speranza ed animesce nus da se mettersi in voia cun auters,
a parter con els il ri a Bergi, il trist ad il greuvel. Nus rogaintai exaudenus. Lai diventa pasces per tot nos defuncts. Moina Stefan Berni, che ti has clamau avon inonter toi, a tot nos morts, a las pasces eternas. Nus rogaintai exaudenus. Diu, ti ois veta, ti das veta, ti preservas veta e moinas con Christus alla veta en planezia. Toi ludoi nus entras il Christus, che ti has levantau dils morts, a che viva con toi, a con nus en perpetuum. Amen. Segna-nes Deu nos porgeina ti peuna vin per l'umfrenda pascala con teu fill. Nos rogaintai, fai che la baseglia a nies mon renesci en quei sacrament admirabel, a survegni en quella cevera vivonda salutaivla, en teu fill Jesus Christus nies Signor. Il Signor con vos, alzai ils cors, Lainen gratia al Signor nies Deu. Egli veramente este duaivel da ludata e Signor da per tote da dina, mosor tot os en quers sondi, che Christus ai sumfrius per nos scoccio da pastias. Pilvera la il shot capreuna venil pocaud il mon, morenda el destrueu nossa mort, en sia levada reparau la veta. Art quae motiv jubile scelentira baselgia, en semen conus cantan ils saints et ils angels, laudati Deo da vita.
Co Sanctus cantainus ortigli Alleluia numero 410. Ti eis sogn, Signor, ti eis la fontauna de vita e sonchiadat. En combinanza con la Baselgia cristiana celebreinus las Paschias dil Christus. Tras il victur sur morta fossa rugainus. Sanctificesce pauna vin entras teu spirt, che quels tuns de la tiara daventien per nus, il cierp ad il saun de nia Signor Jesus Christus. La sera avant sia mort, a Jesus festivau el revull de ses giufnals la cevera pascala de la veglia Lidia. Ella preu il paun e plidau il laude d'engraziament, arot ele dau a ses giufnals gent. Prendai, amigliai tots de quel. Quai ai meu cierp che vendaus vi per vus. Asci ale preuso enter la cena il calice cul vin en ses mauns, a puspai engraziau e benediu, purgeu ela ses giufnals gent, prendai e buai tots or de quel. Quai ai il calice de la nova e perpetna Lidia. Meu saun che ven spans per vus e per tots en remission dils pucaus. Figliai quai en memoria de mai. Misteri de cardienza. Signor, nos annunciainti a mort e confessainti a levada, en tocan che ti tornes. Signor, nos recordain dalla morte lavada de teu fill, ad umfrinat il paun della vita ed il calice del salit. Nos ingraziain che ti has clamau nus el reginavel de teu fill, e che nos astiain sorvia tia dels cristians, scoperdetjes de sias pastias. Nos rogain tai rimna ed uneschen tras teu spirt sogn, tot quels e quelles che fan arta part dil cierp dil Christus. Se regarda de la Baselgia, empleina tots batigliai cul spirt de cardienza, speranza e carezia. Benedesce igl operada nias Papa Francesc, dils uests spirituals e de tot quels e quelles che staten en surveccia teu pievel. Se regarda de nossa tots defuncts, maina els a les pastias eternes. Bab, prempucau de nus tots, taia-nos in aga beata sort e la vita perpetna, insieme con Maria, nostra mamma celestiala, con il sogns e tot spindrai, con teu agit lodain e glorificainus, tai entras teu fill Jesus Christus.
Entras Christus cun el ed entenel, aia ti Deu Bab tot possent e l'unitat il Spirit Sogn, tota onur e gloria de perpetuum en perpetuum. Amen. En fidanza sin Deu, che per nus schimbiam Baba schina buna mumma, oreinus os sco Jesus a mosauanus. Bab nos, qual que ti ais en sciel, sans vegni facil teu nom, teu reginavel vegni tiernus, tia veglia daventis in tiara sco en sciel, nies paunda minchia gidai a nus ots, perdona a nus nos pucaus, sco nus perdonaina nos culpons, e maina nus bogen en pruamen, ma bain spendere nus dil mal, perché tes ein il reginavel, tia la pusanza e la gloria a semper. De Paschias, a Jesus compareus il ses ad aua dels il salit de Pasch. Nus rugain, Signor Jesus Christus, victur sur Marta fossa, daia-nus a la baselgia ad a tots cristians tia Pasch. La Pasch del Christus lavaus de morte in vita, saigi adina cun vos. E con teu Spirit. Vidil romper il paun an ils giuvnals en conisceu lor Signor su enter sia lavada. En quai segn asceina nus en conoscer el, a cre el en nies miets. Avanca raceiver el il paun de la vita confessainus, Signor, eu som boca vengons, che ti vegna sot meu tech, di mo implait e mi alma daventa sauna. Lain ora. Deu de bontate e carezia, entras quel sacrament pascal has te regalau a te baselgia veta nova. Ten teu meun protegent sur de nus, a sur de tots en quei temps de crisa, que nos hastien sentit i pregença teu operar salutaivel, que dat a manteny veta. Lai arrivanus inagada alla levada con teu fill Jesus Christus, nies fra e Signor. Amen. Nos intonein la canzun pascala Christus ei od si levaus e l'Alleluia numero 180.
Segner con vos. e con teu spirito. Deus benedesce, rinforzi ed accompagni vos con sia carezia, il Bab ed il Figlio ed il Spirito Santo. Amen. Mai la pace con vos, alleluia, alleluia.